Sheikh Mara Dubai Royal tu fanute in chen na hian tun hnai lok khan khovel pum ngai ven a hloa a unaw pasala aneya ma se anin nei na hian rei adai lo an fanu mani lok apiang hian azom dun thei tlat lo he in nei na hian natna le lungai na achunga athlen don ti chu a riat lok thei ome Dubai lal fanu Sheikh Mara hian anin chen thu apon nu reivak lowa afanu thalak chu apos vele ngal Sheikh Mara hian malam apan mek zel apasal Sheikh Mana nena anin chen thu social media apon nuin anuna thil theng chen khat social media a share July ni somni pakhata athalak sera Sheikh Mara hian sakor ma a afanu thla alak puina chu apos kordum pangpar lem omna chu ha in afanu thlani chawa upa chu achala afop ane afanu hi me thla a apiang chungin lal fanu hian kan pani chawin kan nita ti chu jun thla a selfie na aziak ane Sheikh Mara le Sheikh Mana hi April sang hi somni pathum khan anin neya me kumsan hi somni paliya fanu anneita a amninga Sheikh Mara bin Mana bin Mohammed Al Maktoum Mansa ani kumin February thla khan annu pa hian an fa lo piang tur hi mechia ni thu puanzarna hun an lo mangto lal fanu hian anin ne tanga thanga na a Instagram story ya ultrasound thalak apos kal tlangin arai thu hi aposa capsona just the three of us kan pathum che in ti chu aziak apasal puin Instagram lama po a share ve bok nima sela juna afanu nena an thalak apos leya apasal ero atel to lo capsona just the two of us ti chu aziak le to thung ane an punzar le dan chuan Sheikh Mara hian a Instagram account na apasal thalak zong chu a delete vek bok Sheikh Mara hian a Instagram ma apasal then na thu aposa hian voi thum lai ka then che ti thu asoya he hian poimo na deu ane Islamic namdana chuan voi thum ka then che ti hi triple talak ania Muslim paten he thu hi voi thum an soi chuan annu puite an then ngal ti an soina ani in chen tur hian annu puite remti na emo in soifi na angai lem lova danangin an then ngal top ti na ani ama ero chu hei hi Muslim mi pate chau man tur ania mi chiate a huam velo nima sela ram tam taka po mi chiaten an pasal telaka an mang ve to ani ome heti rual hian triple talakhi ram chen khata man phal ani lo July ni somparuka anin chen thu anti chu atnu atangin annu pa po hi Instagram lama anin unfollow zui ani tin an thalak post har berber ta chu an delete vek bok Sheikh Mara hian anin chen na chungchang hi chanchin thar lama mi de hria turin engma apuang zar lo ani Dubai Rural tu Sheikh Mohammed hi anupuile afate rong taka en kolthina wangin riat a hlo hle a alaka tanga tlan bo tum le phatsan tu te chu na takin a shem thin ama ero chu Sheikh Mara hi chu aduat big thunga anin nei na hi aparu man vek niin hei hian atir phata tang khan mi zong a thong hal bok social media an hlim lai mail thalak tam tak aum chunga anin nei na hian hlimna tluan tling a thlen mitam takin an ringlo marai hian chung ko hlim tak din chu atum lem lova a hlimna chu a hlan fai vek lo bok ni in alang hetia social media kaltanga apasal a then tamai hi then kha chuan a account hi an hack sak anen ringa a thenin depression ane ani an ring vele bok ma se kan soi to ang khan hack ani lo zia chu Instagram ma anin unfollow ve a
an thalak dun chu an pai ve ve bok marai hian athuzia ka ti chen chu apasal hian a bomani ti hi thu than dan chuan sek mana hian ngai zong anei ni in alanga nula chelo tak hun tam tak alo man pui to chu marai hian apom thei ngang lo awangin in chen chu du ani mitam tak thin rim chuan sek mana thalak po sang sanga an thin rim zian komena hei wang hian sek mana chuan Instagram a comment thei lovin ain da pha hial ani anin chen ma lok tha khan marai hian afanu nena an thalak chu posa capsona just the two of us the aziaka heta changdai to hian fans delama ngai dan apiang to hetianga hoisen taka apasal a then ngama wang hian me chetam takin a hoisen na hi an ngai sang hle ani a chan chu atonang tho hi me chetam takin an ton ve wang ani marai hian me che ta chu za lo taka an pasal ten an enkol thin dan chu en liam mai lo turin azirtira hoisen taka tur le mani in mangai turin azirtir apa yin apasalata na athan sak chu aneya ma se tuna chuan a mangai tak pasala anei to ang hei hian a she om na zong zong ta chu ati je om to dona nu patam tak angin kumin kumtir khan marai hian apasal thala zong zong chu a delete veka an follow zui bok anin rem le nuwa tual chung restaurant a mu le ania ma se marai hian thil dang chalo tak siat nge tur ala nei tlat anin nei main sek mana hi anju tet nen thian ania athu post in awanga mitam takin an riat chu dei thi American kickboxer ania Islam chu internet a mi siata pho chuak tu ni TikTok a video a mi pa te chu chungung zok tur le me che te chu tlom zok tura promote tu nia viewers po billion tel anei ani te thian muslim mi pa te tan idea sang a se thin bok te thi annuwa page chuan social media platform Twitter ti lawa chuan an block vek ani alan danin te le sek mana hian me che te an mu dan chu ai nang ni in alang social media mangtu then khat te chuan marai che dan hoisen takhi muslim me che zong zong le anutana phuba lakna ni an ring mi tu man an du danin anom tir theilo ti chu apa amu tir bok marai nu grigorakos chuan Sheikh Mohammed chu inzomna danglam tak anei puya temporary a inneina misa tia ko chuan anin neya khwalzin mi te chawin an man thei chu marai pian nuwa anin neina chu top ta a ma se Sheikh chuan afanu chu angai ven renga ama mo zong zong apevek bok kumsom paruk anein marai hi dubaya akala muslim ming chu lain anin cheidan angin ain cheibok achang chuan asama khu ve thin lo wang hian soisel a hlo thin hle apa hian aduat bi khle ni hin alang ma se apa hian anin ne na tur chu arom mana apasal tur po athan sak vek anin nei nuin an nu pa chu an hlim mel viawa social media an hlim lai ni thalak te chu mi te mu thei turin an post hijab ahak lo wanga soisel na tok ma se marai sing nun hi du thu sam ani tho ma se hem he che hoisen tak an nam dan po poisa ro tu hi amalama engin nge mo kang le mitam tak chu na pa che dan chu an ngai chang thup mai apa hi afanulaka astik vm shiat anilo marai hian anin chenna thu a pos hi ala delete lo mio awangin apa hian a thop aniang ti chu besin sang tak a om sek mana apasal zok hian amalam hun chu angai tu zok a tha ome helal fanu hian hoisen takin muslim me che te om dan tu chu aron pholang ane